Confederation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP hinne kasi kalakandu Chief Executive Member Jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyai sing CM manyakran halo kajing dan kamban pen klani ki an ki dor bashnong mante alaka me kajing war rungkar slab ki bar jala po kishnong ki thau haba kran jikla pathai ku board president ke FKGGP ba don de council ulong badangshan ka executive committee Jangka KHEDC kala menjur ban pen klani ki an dor bashnong ban nakaliang ka seng kashan ne kane karai nama ka de ka por ban perkheng ya kajing wan bu aishnong ki bar jala hamala kishnong uba don de ulong ban nakaliang ka seng kashan bat kan ya trailang ba ke KHEDC na ka benta ban pen klani ki an jang ki dor bashnong ban pen kring ya jing rung jingmi ki bajla shupur usam jang kishnong kajing wan yang kedua kajungi nakaliang jang ka seng ya ki UCM kumju ya ki EM jang ka PCC ba man ta kalong halor ka benta ka bangi I ba kadung kajing lingba gilak patai bor ba nakaliang jang ka ni ka isi ka menta jang ka PCC kidong kajing temu ban penklan ya kita ki an lingba ki deposnong ban te lakam ya kajing wan jang ki beri kepada bar sakin ki song ki thago jongi tengok semua bakal kamera dengan peseng banginuan banyak kenduk ya ki UCM kumju ya ki EM jokan ka isi banyak je pensai kendian namang I ba hoi lada minyakan mata lada kanu ka jing tbu ba wanra ka ai man te lakam namta ka jing pha jonggari ba jabe ri wat thangi do kam ju banyak kesan ba ban aji kesan dina kaleng ka seng hanya ka por ngila pensiun yang bawa CM bagi EM jongki kita kecing semua ke jongki baginya cakman halor bantek lakam yang jengwan haisnong jongki beliau dah kawi kecela sini kecela jongi te nama ni sto ba belengi ni simkai kan ni nama ni tep ba lada kum kejat beliau ni lasa ban defeat haka pusing syak ban defeat politically nama kenang wei te kemud kadi kejing ma ka ba ap ni jap ni nama hadu mentang empat dan kata an ka baklan bante lakam ya gibri wan ba nama kejing sngau khya ka jing kalong ba hadu mentang menne teng gibri berangwan tang sising asing sitio artiau sibnai arbanai ka ayo benrung pok thop thop jong ka elektrol mo ya ka ba kinyo atakala ben jit ni mutman pembagi mentahi po iskasil setiap kita kembang salah santali di konvensi keba la ima ba yang itu kejadian dia nama beliau kilabun pernah terjadi kejadian beliau dibayar dan mata dengan jit ya kinang mutman kijongi dengan kata ni kalau bangi sokyan bangi ngitskem bala lara dei sisa kata kam jing simkhya jong ka deskonsel nama kisnong kitha ki hap jing tek kijongki dengan ngitskem ba kanyada sibu yang kejadian dia defeat politically kata kamu kelakut ini nama numdan show kita ki nong ikhmat ke jongi menurut bankran namta ka bha kamet jong ki parro prasna mo jongi nen ta ka bha kamet ka jat menteri nama beliau jaki la penjawab pada ki jat menteri dia sakabar ni ong politically lang economically lang syak defeat hakayo kakot kum ke jat menteri ru kadang ke jemar kita kadang ikran bakum na kaleng kaseng naru bala seng ya kaseng hi ka simphia habadi bakaleng kini ka jing issue trading license jong ka diskonsel berpihak-pihak ni ke jalan ka jongi di kumju mentar ban biang ya CM ba da kalong kumum no om de ban alak shu ban issue yang san bak bathamai ya ki we ki jat bin riu pada bar nomor riu kan ni ka defeat ya kata ka spirit joka ni ka KCC ba kumju ya ka trip by non travel acts mo de kata kata ni ni kentu biang yo nomor ba bun mentar ki kena kesi ke jongi ki ba kim khmi anti shu akam sarkar ni kita ngiat dan kita wat lat kuno ban seng ikam lo jong ribun sien hi ngi ba kisha ban remno ka jing tmu ko jong ki dei na ka dau ba kini ki bri go wan ba yo suk ya ka teding la sen ko jong ki komot bri go jong ni kena sama jong ki namla kan complete bat ki di kumju ru ikran sepang ka dika social mo ke imlang salang kumbangi pet anta amal lak snong ki thau ngi ba bun ki kena sama jong ni ila ngam ka jing sni jong drops tengok ni kentu ya ka KHDC ba lingba ka bor ka jongka kan ongi kirang masno bagi sna ki an ki kanun ki papaka balak mante lakam ni kun samla ka jongi ka jingrung jingni pathar ki bai ki brio na wei na ka wei chaka na thai kani ka nyarap hi de takat ya UCM kunju ki am jongka KHDC ki thai kita ki jinga jimu ka sang ka bari ko ka ju ko ba ke lakam ni ta ki jingon ka step rong ni ki brio ko ba kam kam ni ki than ka pot ki babon kini ki babak kini ki kam mai kita ki karang ban punya chong ki mulai je
hasil. Di lara kajing kia di long yang di long ke baklan kebun kasnong katau kalau baklan deh di lara kadon ka an ke baklan hamanla kasnong katau di jongi dia kemud dia ke kata ka ni kung kejak nuri win klan kan dia kejembut bangi ai kalau ban nakaleng juga ke SDC kadi bang wat kita kila nanti kat kum ke board jong ka bala penkum mo kum ke British Insyar Constitution of India bakum no bakini kita bak bulu ban regulate ikan bak snok hado kepada bak paperwork bak kibun KKA kapa ngilai ke suggestion syaga KSDC bak ki kelas ngap ni yang iru bak makiru kidan lah kajong kita kijing temu kijing mut jang kajong ki bak kata draft kita ong ba dak kila adam kin sa ai yang iru banyak petlang nam ta kata kai kepala banlong bak ki banlong yang ni kuat ban tentu but I'm same with the sponsor ya ki UCM kumju ki EM in charge lagi banta apa biar makin prestat ke ni kam kan Abi tu kor election borok kita sengro mo kita national party tujuh peran yang ada tim untuk jadi benda ni kita jadi kita ni semua sebab buat part kita buat gini kita bro kita jadi kita ni ya abang kita lagi buat bang kita buat kita lah job election tim dan ngono ba jadi kita di semua macam ni em kata ngau ki namar balik yu kalong ba ni smutu ka kenom no ki ong hakti nang we circumstances compel mo komut menta lada itu kandidat wan akan ulu konstituensi hoi tentang Ukraine jaban rio tentang Ukraine jaban rio utiang bakra jaban rio smutu ko unjob yang ba kan ka ka vote bang yang ba ka spirit betul mesin jaban rio dari Ukraine dan ki politician pak kinum Ukraine sepang ka jaban rio bang situ tang sengkan ka sepang ka jaban rio induk vote bang jadi kata he long apa politics tu politician kila man long ngambil i bakin dan kisah kibalong kibanon kiban skam ka nongrem ribun sien hi kiba suka job election di long mo ya kata ngin dan kam dai hok yang abangan kentua iki dari tang maki hikin skutu e ke semua bahan ke semua besar ke ki habari bakam sanji pasima dari kumbok ko manta kalong ba bun sien kibrio hi kiban kran idri ijaban rio hak jaka bala bun lajan kala semjing ya lạnh nọ stang da kadang kerja apa yang kelajahan di kemudian suku mereka solid begini buat unu kandidat kalau ba itu nak kerja beri ujung ini lah ban mi kita gitu jadi beri job itu konstitusi